Halo perlok, kakarteng jonga kadai Lipstan Jun jana. Bat ngasong asa apa nongor, dia mentah ngiwan ben shoot video sepo terau. Namar ngishoot ya kene ke story bangila ay karteng pangin ya pi. Namar ya kene ka script bro 8 biang dai table lang do kunci. Bat ya kene ka story ngilala ban pendap ban ngin release no next week. Dia mentah kene ke story ngalong kumu asisten director. Dia mentah ngapan ke jingkersan pi bapni ai ke jingkersan. Bat ya kene ke story ngin release saka Tibor Music Entertainment. Bat ngakarpat bapni darap lang ban like subscribe bat share ya kene ke story nama kalong ke ba internet bah. Dia mentah ngakwa ban ajingkeren ya kini si mentah kene ke story. Dia mentah ajingkeren saya i aktris. Kadai mi bari hun kurba ngasong ngasa maupun rum ngasong mentah kani ka film kum ka atras bat nga lalong kami ngadan laingut kikun bat ngayo apana boleh sibun bang perkat ya kikun kin me ba mi melapan biang ang lada mimi na mentang-mentangan beral di kitar jong me sebar Kita juga di resort sing jana ngasong sa nong nongor bat hakana ka film nga akum main aktor bat ngalong ru kum kupa jong ki laingut kikun tang kita kuble sibun mangipan ru ki jingkersan napi iwe baro mapin di share subscribe bat like ngene video ka bangsa penmi haka channel jong i Tibor Music Entertainment tang kita kuble sibun ngastu iki jing bang lawar jing erap ru lagi perlok. Kaketeng jenga dari shop sterning jana bat ngasong ngasaru hapon hakasino nongor te nga simentah kane ka film kaban satmi mentah ngade kumu pana te baro ngapan yang jingkersan napi ba pen ai jingkersan bang video bang mino ini ka film bat like subscribe kublai sibon Kerja cuma dia bapak konsert dia di national rasken dia di parlok jauh aktor di trailer haju kerja ke office boleh sibuk. Dengan keren ribal atas marwai. Ya kena kepor. Kerteng juga kadai orkestar wadakar tidak sit benar hoy nga. Tengah kanu ke story ngasi mentatang uperlok jong aktor. Tang kita beli sibuk. Dia perlu mentah pilih sengaja ya kayak apa? Kini si mentah pilih itu iki kerteng bade iki jeka song jeka sa tengah karpat ya pisia ibe. Kinong pet ya kene ke video bat ki baju aja kersan yang ini nak kapor Itu senang nak kelat. Bapin nyarap ban share like ya kene ke video bat subscribe ke jingkersan ke jong pi ka sim yang ini sim bentah kenang pengen nang ban sna ya ki story ya ki film ki bakam itana cucu na mes kemat tang ki ki kentin namdan sibun bangan keren ngakit bang ya pi bapin syat ya klan bapin biang kam biang jam kumbang ilong ni mentah tang ki ku beli sibun Ngalakum kelat ke sini. Senang jangan kadai lalumpulon. Please share, like And subscribe. Haba jingdom kawan ka
rang ban gam ngam la amano canh ban ngâu thô